Uyingane zawethu-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsizi aka Inkosi yo-Art. Noma uqala ungene kule channel qinisekisa ucenzela usubscribe uzokwazi uthola zonke izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel. Indaba ke sivuka nazo namhlanje ezokuvela kwindaba zokuthi kudutshuleke enye insizwa ebizwa-ke ngoDubula lapha-ke ey'nkundleni zokuxhumana edume kakhulu-ke lapha ko-TikTok, ebuye-ke ithuke noma-ke ithukane nabalandeli bomculo kamaskandi okuwukhuzane. Le nsizwa-ke vele indaba zokuthi sidutshulwe kanzima nguloko embezwa-ke esibhedlela zindaba-ke lezi engakaqinisekiswa kodwa ezisabalele lapha-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Sekuqalile-ke kuyakhulunywa ngaso. Enye-ke yey'ntatheli uKing Zozo nayikipostile lapha epejini layo yaveza ukuthi sekuvele lezo ndaba zokuthi dutshuliwe-ke le nsizwa kuthiwa kumbuloke embeswa-ke esibhedlela. Sofisa ukuthi ngezuvo lakho nombono wakho ukuthi wena cabanga ngani uma ukuthi uyayazi-ke le nsizwa namavidiyo wayo ujwayele ukuwabuka ku-TikTok, futhi uvo lwakho nombono wakho mayelana nalesi sigameko asihlala lapha kwi-comment section. Wakhohlwa ucindezela usubscribe uthola zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel.